Drakče, hoćeš da se igramo escape rooma? Escape room, a šta je to escape room? To je bekstvo iz sobe. A zašto bežimo? Pa to zavisi od zadatka. Ako je domaći zadatak, neću da igram zato što sam na raspustu. Ma ne, Drakče, to je igra u kojoj zajedno sa drugarima ili sa roditeljima otkrivaš tragove i rešavaš zagonetke. Svako rešenje nekog zadatka ima svoj broj ili slovo. Kad sve zadatke rešiš, dobiješ lozinku u vidu reči ili brojeva koji otključavaju vrata sobe. Zvuči kao misterija. Šta to još igra ima? Ima sat koji odbrojava unazad, što znači da moramo da rešimo sve skrivene zagonetke pre nego što nam istekne vreme. Zvuči uzbudljivo. Znači, sviđa ti se? Meni se sviđa, a verujem i mojim drugarima. Onda smo mi da igramo taj escape room. Link je u storiju ili u highlightsima, kao i uvek. A ti, Jafo, još malo objasni roditeljima zašto je dobro da deca igraju ovu igru.